Thega nke le no re fang sereto re ba kone ba ntšhi digolo ba bina tlhantlhagane a se o ke sona sereto wa tseba o ba phadile ka mokana ga bona kuku ka se tlalletša ka e sa ba kone ba bina tlhantlhagane batho ba go bina nonyane botse ya go ga metsi ka diphego kuku nna ke tseba o le mokone ntšhi digolo wa o bina tlhatlhagane ba re mosadi wa lepona re sana ngwana o roma a kry-a ngwana mosimanyana tate wa se tseba wena le a se tseba sereto se sa Mathega ee ke na le bopelang kwa thabeng nke ke batametse ye ya kuku e aga sereto sa Mathega ke Mathega mokone wa ntšhi digolo phetola phaphela o ne ko batla ka o lala nna ka lebitso ke le bopela Elias le bopela Mathega all right ya ke ba o malome ka ka ba amogela batswadi re le amogelana go la pitšentše kgolo ke gona ka Motse Community Radio nna ke nna Moromo Chama Ubane ka kapa radio ke ngaka Moremi ge le kwa ba re malefo a o ebile o le a motseba ka gore ka mo ke laki ka mo ke makua ke bona ba netefatšang gore mafaratlhatlha rena a sepela ga botse go mme re a ba leboga ka mehla batswadi ba ka difounu di ba silente se sengwe gape ga re bitse maina a dikereke le ba porofeta le dingaka mo moyeng ge e ka ba ke mo porofeta Tsoko ke ngaka Tsoko ke moagišane ya rena ke moka se sengwe se re se kgopelago ke hlomphano le go araba dipotšišo tše re botšišwa go tšona re se ke ra thoma ra re ge re botšišwa potšišo ye rena ra bolela tše re arabe ntwe ba re botšišang yona se sengwe gape magagešo re kgopela hlompho ya polelo mahlapa ga amogelege mo moyeng polelo re a iapeša jwale ka ge re tseba gore sealemoya se sa rena se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme ntho nngwe le nngwe ye e tšwang ka mogare ga sealemoya e ya tsebeng ya motheeletši re kgopela gore e seke ya lomela e fitlhe ga botse tsebeng ya motheeletši e mo sware ga botse ye nngwe gape ya mafelelo bana bešo mathata a rena a tseba ke rena ebile ao a re tlišitšego mo a tseba ke rena go kweša bohloko ebile go a swabiša ebile go ješa dihlong gore o tle le mathata a gago kapa a geno ka mo ge o fitla ka mo o tle o nyake go gopotša ke rena mathata a gago gore jwale ye nkane o e bolela so ye nkane o sa e bolele nkane o bolela eng re kgopela ditaba ka moka ga tšona ene tša nnete go sa kgathale gore nnete ye e a baba e a tšhoša e ješa dihlong a e dule tafoleng gore le kgoneng go thušega godimo ga yona dipolelo kua gae a re di bolokeng e be mabitla ka baka la gore tšona di tlo o dula di le gona le gone jwale ge le fetša go tsetsibiša mo šetše ba founelana ba raga na se ena na jwale dipolelo re a diribega ba gešo ra tlogela gore na batho ba tla reng ka baka la gore batho ge motho a hwetša thušo ba ba le bothata re a leboga le kana pela tiadialla nkore ke ba fetiše ka mo moroka jwale ka ba theeletše ba bangwe ke no ba fetiša ka fa ke moka ge re fetša kgaetšedi ya ka o tla tsena ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re a leboga ngwanešo le ka tiadialla nna ke rata go dumediša ntate ka kapa ga mmogo le prof thobe re na le bothata bo botswa modumorago mo go tswalang ko kwaka o ya kwa gae re tshwenya ke le rebiše
e katse ga mmogo le mabitla ra o hwetša ka epedi le mo baleng le mo maotong nxa ngwanesho nxa nna westpart ka kamere ya ke robala mo khoneng go ba le so se nka reng se tia monyako go misa boa se kitima le festereng mola o le so re shetse le batho ba bagolo ba babedi le koko le malome ke motho go hloka ka risho le nnete ke wa go hloka eng ka risho le nnete ga na le yona malome ke malome wa papa ka ke tate mogolo mo gona okay papa le go ba babedi o mongwe o dula kwaga so koko o ngoditšitše le kgono ngwana malome o bona rakgadi ya ka jwale ka moloi o bona rakgadi ya ge jwale ka moloi rakgadi ya ge kofe ke wo okay mola abuti a bona kuku e le moloi sa matomo ko re maloma ntho e nkušitše botlhoko kore be ke ba jwa ke ya doctor kuku o kopane le ngwana malome tseleng a mo dumediša ngwana malome a gomola ke be ke bolela le ngwana malome ka WhatsApp ebile go ba le gagano kwa morago kwa gagano go ipa gona diragala gore nna ke fapana le papa ka ra alwa ra direla di protection order mara jwale ka ngwana ile ka boa ka dula fase ka rata maga ja mano ka re ke tona ke le ngwana ke tigile phosho ke gopela gore se bele o ngopella tshwara le go koko ka ba le mogekolola wa ntloka ke a motloka maga ja bana marola dieta a wa ke taba gore le ra kwana re le family last truthfully ka mafatare ya more yang ge re tswa ngwana malome ke a mmotsa ke ratswa mo so ba re so taba gore ba re berekile ka mo bua mabitla that's why kwa mabitleng ge re ya re mabakala mabitla mo maotong e bang ka re a jile ke mohlo a bulegile and most of am 6 to 7 ya mabitla a re nna tšeo mpotsang tsona a ke dikwe ka go ba yena ngakeng tsoko mo a sepelang ba mmotsa ka mogekolo ba re o loya ke mogekolo dilo tša gage di tswala ke mogekolo tobe so mogekolo ke a mmotsa ke re gape koko tabashi o re kora gore ke berekile mengwage me ka ke hlokometse ngwana malomao papa ga bereka a sa mo thuše ka selo wa bereka le kgono so re dipampiri ka baka laka mara le kgono o mpona jwale ka boloi furu ke tsogile ka ya gae before ke tlo ngwalla Mr. Mawat ka mmotsa ka rabuto gore ke go rata jang a zang kan respond ta point ya gore ke mmotsa gore ke a morata a ntebella a kena ka koloing a tsamaya ke boetse gae ge ke boela gae ko botsa malome re kgono ra bitšentše kgolo o file o bolela le nna eme mola re tsamayang le ka no ja time la tsamaya ka re mara nna ntho e ke dire le nna ke dira le wena because of ke a mmona gore yena o hloka thušo so malome ke dikile o bolela lena malome ka re malome a go be le peace ka mogare ga family le šetse le di-two mo gare ga rena le lena modimo a ka gopola mo teng ra gore family tlo šala e le gona na a zang ka kena yaka until le gone ge ke be ke ya go malome gapela o ba gana ka motla ka boradia gore no prof wa re nyaka ku a re bolela le prof go gona a dumetšeng so tšatšing la le kgono be ke tlile mo dipitšeng tše kgolo ke tlo kgopelela lapalela la gešo thušo tšhelete ra e tshwara Mr. Maobane re e tshwara le kgono gapela e fedile westpateng kušang bohloko ke papaka wa bereka o tshwara payslip o gola today e le di 25 le 85 o tlo gana tšhelete o kgone o founela nna ke ranta kwae ke na le abuti o ke belegang le ena nna ke last born re 3 gae go na le first born ke mošima yena o na le second born and then nna kwa mafelelo ke decidile go tloga mphileng it was 2018 mama ka ga robala o šile le thuru ka ga motse motsola ya ba motse wa tsoga ka ja mogekolo a dula ga gabo ka re ga gago mogekolo go ga ke motse ra dula le mogekolo bana ba gae a banya go dula ga bobona ba nkwisha botoko gore wa ba sa go dula ga bobona ke bolela noso gona butaka ene ke ba tata ene ebile special family yaka ke lwela family ka ba tata mara butaka ntwe ke bona mo wena o bola isha ke proud
ene o na ngwana mma ka morata ema pele ngwanesho o bolaiša keng ke proud o na le proud o na le maemo Oh, o bolaiša ke maemo a seng gona ene ke morata ka kudu le ena ke motsa ke re ngwala bileng ke kgolo a re le se ka mpala moo mara ba nkuša bohloko le gona ha bereke o ba bereka ba fihla mmereko ba re mmereko o fedile ka ntle le go dira selo le gone go ba botse gore a re direng so a gona wa dumelang selo mogekolo o kwa bohloko a se mmela gage wa jega o kry-a dutse a re ba tse gore a buta ka go 1 2 3 mmereko a o gona ke galala ka tsa go bona prof mara le gone ke leboga gore re fihlile shu monyakele metsi tate Malefo thuša sese ka metsi kgaitsedi yaka a re boele moragonyana ngwanesho re boele mo bophelong ba gago ke kwele o bolela gore go na le selo se bethang monyako ge se fetša sa kwagala se tsamaela saeteng ya lefastere o a robala ke a robala mara ke na le go felela ke boroko ga nke go fihla mo e le go gore mohlomongwe mongwe o te hwetša o lora o tsenetse tša mapae le banna ba o ba tsebago le ba o sa ba tsebego mohlomongwe ka nako nngwe e na le go ba gona ka mo o dulang ka gona ke ka lapeng la batswadi ba gago Thobela mmago kae mama ka tsala robala kgale ka 2004 koko ke mmago tate Thobela and then malome ke malome ya tate Thobela ke kgaitsedi ya mokgekolo wo ke kwele o bolela gore malome ke motho o mongwe wa go hloka kago le thego Thobela ge o re o hloka nneteng o bolela ka eng mohlomongwe o hlokile nnete kae le kae le kae le kae malome o hlokile nnete ge ke be ke mmotsa be ke ya go feta ke re malome wa gopola gore re tswa kae mafela kgwedi a la re Thobela ka re ngwana gago ke mo hlalošeditše gore re tswa kae jwale ge ngwana gago yena ntlhalošeditše gore go na le ngaka tsuke a e sepelang a rolwa ke ragadi ke kgopela o tle le yena mo re dule fatshe re ilokiše malome o itšang fetola re yena a kene mo ebile yena re se ka be ra mmala moo ya fela gona ka mogo a ngala a sepela ya moroka a ke tse gore pele mohlomongwe re ka ya ka mo go malome o ba molatofatšang ka go hloka nnete kapa ka mo go koko ba molatofatšang ka boloi go ne le se mohlomongwe o ratago go se botšiša kgaitšedi ya ka fale ke rata go botšiša kgaitšedi malome ka kapa gore na sese dilo tše ka makana ga tšona ge di direga so mo familing wena o thekga ke mang nna ke llela mo kokwaka family e ka moka a e go thege ge se kokwaka ke llela go mmangwanaka go felela mo bana ba koko ke ba ba kae koko o na le papa ka na noši koko ke ngwana motho le malome Thobela ke ba ba kae ga gabo koko e ba feletše ne ba le 6 go šetše 3 alright o boletše taba wa re mabitla a geno a epiwa mo dimpeng le kae le mo maotong le mo maotong family e rileng ka taba e nna le koko gantši be re ge re ya mabitleng re o kolomaka be re hwetša e le mohlwa re no reka blutete re tšhela re re ke mohlwa gane jwale ra bona gore nthwe a e sa le mohlwa mara mohlwa o ka senape wa epa lebitla gona wa no thaketa mo gare ga lebitla le ka maotong mabitla ka moka ene ntongwe gape e leng gona mo mathateng a leloko o boletše gore go hlokega nnete ke nnete efe e le tlogago le e hloka ye o dumang gore batho ba bagolo o ka re ba ka le botša yona goba ba ka e latela ye nngwe nnete e santšeng re be le yona gore maloma papaka le kokwaka mokgekolo ba tlile le ena ka gae khoko wa papaka
o tlile le mogekolo ga a nyala wa meetse le mogekolo so sometimes o na le ntho la o tlo re malome santse a tlwaele gore mogekolo kwa gago ga bojela o fela re la mogekolo a re ke mathega wa fake ekwa o reng ke mathega wa fake ke malome thobela alright taba ya koko ya gore ba re wa loya e thomile neng taba ya koko wa gore wa loya prof e thomile 2 years back ke sa bolele maka ka ge ile ka bolela ka re go na le go bile kwa ba le gagano ntwa e nngwe e kotsi ka kudu ka motsong go ka feletša ke tshwara le papa ka matsogo wa itia papa ra tshwara papa ka lekgono o tsamaya treatment a loto a ba robega ba mfoketse tshipi o robile ko wena jwa mona sesi mona a ke re go tlalelana so ka lwa le papa gore a re wa mpetha ka ba le matla gore ke swinka ka ena ditolo le la betha fase gane o go betse then awa ka botsa ga buti ngwana malome ka re gape go solo so a ba sa ntrita ka botse a rawa ba tlogele wa kitima di protection ko re ba ntirela protection order le nna ke a e dira ge ba dira protection order le nna ke a e dira ka sa hlele ke ya kwa ka koko a dutse ga gabo le nna ka dula lusaka ke ne ke noši so ga fele jalo gore ke te bona gore ke ngwana ke te bona diphoso tšaka jwale ka ge go senya motho go lokiša motho ka gopela magatša malome a para dieta o ye gae o mogopelela tshware le mogekolola ke a tse gore wa ntlhoka ene ke a bone gore le nna ke a mo hloka mo bophelong baka mogekolo ba ya mogena a rawa ke ngwana ka nka se molatlhele matsogo a tle ka ya ka fihla ka dula fase le koko wa ba bose ka ge ke tlo feletša ke decide to tšea koko kwa ga gabo ke dula le ena so a boti sentse a kwata moo ka ba ka motse ka reno a boti dilo di lokile a re boeleng re be family go šetse batho ba ba itere ene o koko a ke mmale already o dula kwa ga gage so re šetse le ba ba baitshung ge re nna go hloka kwano no a re tse gore modimo mogale ga rena o gopola mampele so ga ka gopola ba babedi ba bagolo re o šala re tshwarane jwang a ra go a tshwana nna tšompotšang tšona tša gore eng a ba go treat ga botse a go sana taba ke tšwetse pele ka bophelo mo ke tsamayang ba mpotša gore rakgadiaka ke yena a nloyang alright ke go kwele ngwana a re fe malome sebaka malome ditaba ke tše o e karabela ka goreng motswadi aka taba ke tše we sesi wa di bolela o di kwa jwang o di bea gabotse ga a di bea gabotse re kgone go kwa ya nnete re kgone go tseba gore re thuša ge go e tla kae ona ke le a se le bopela mathega ke a mo kwa mara ke mokwešiši gore a ke mokwešiši gore o reng gabotse o nyaka o reng ore o reng a ke mokwešiši gabotsebotse ga o mokwešiši gabotsebotse gore tlhoga taba e bjang o e bea bjang a ke mokwešiši gabotse malome go ne le ditaba mo tša gore morwago ke mo leboga ge a go dumeletše gore o tle ke mo leboga go menagane ebile le wena ke go leboga gore o tlile seo se bontšha gabotse gore thekgo o na le yona mohlho mongwe ebile ka letlhakore le lengwe o bolaya ke pelo ya gore dilo tša leloko di lokele boelane le pheleng gabotse morwago o latofatša kgaitšedi yago ka gore kgaitšedi yago e le go rakgadi ya ge ke moloi go ya ka polelo sa bobedi polelo e re tate o motho wa gore ge o kgoši madila o botse kgaitšedi yago gore ke mathekga wa fake a ke tsebe gore ka gare ga dilo tše ile tše pedi tše nna ke dikwelego ke go gopotšang tšona o tla kwana le morwago kapa wa ganana le yena ge ya re kgaitšedi yago ke moloi morwaka o re kgaitšedi aka ke moloi go ya ka polelo nkare a ke košekano nkare ke thomo e kwa malobanyana ye wa se mathomo le ekwa ke kwele bjang mara neta ke sa gopolanyana gabotse gape ba ile a o ne nnete tate o se kwa re provela gore ga o ne nnete theeletša papa a ke tlo dumela ntho ke sa e tsebeng ya so
tša gore kgatšedaka ke moloi o loya ngwanaka a ke tsebe lena le kwele malobanyana le kwa kae go diregile eng ke kwele ka yena malobanyana malobanya ke ile ga gage a re ke dumeša ngwana gage ke re bone malom vosna yena re a etswa kamoreng ya gage re dutse le sister mo dining room mo kitcheneng yena etswa ka kamoreng a re ya vose ngwana gago a tle mo a tlo dumeša ka gore o re koko ke moloi ke thomile go ekwa mo o le kwele mo yena a re bjalo ka thoma ekwa moo gore o wa ka morwaka o re rakgadi aga ke moloi ke kwele ka yena nna ke o dumeša ke tsamaya le tšhomi yaka ko dumeša sister ke tswa taveneng re feta ra feta ke tsela e ya gae le tšhomi ya gago tšhomi ya ke ra re feta re dumeša sister go tshwana le mehleng a ke re tlhoa re mo dumediša re feta le a re ya gona taveneng re feta re mo dumediša a re feta re dumediša sister ke kry-a bana ba matšatši dumelang bana le vose mpoditša re ke tlhaka le bana ba matšatši a ke mo dumediša ngwana wa matšatši o ka re wa mmakalela so a ke fitlha mole ke re ao phumzile malome vose wa go dumediša o ka re mmakalela a tšwela ka mo kamoreng ya gaga a re a vose ga tle mo gae o felela kwa ka gore o re kwa ka wa loya so ka botša tšhomi ya ka re allright emela re tsamaya ka re o tla o galefila kere ka re moše emela re tsamaya ra tšwa ra tsamaya ka moswane ra boya a re boya ka moswane ke taba tša phone sister sa le ka mofa phone ya ka sa le ba ntshwara po ba itše ka mofa a mpha ela ya kgale sa le ka mfa yone a mpha yone ka re nete for go watch le tosh wa malome a re dire so motswadi yaka le na le phedišano le sesi ka kua gae sesi yena o le swara jwang ka gore o re lena a le mosware gabotse nna ke tsebe nna le yena re tshwarana gabotse tabaši yena wa e tseba yena nna le yena go tlogela kgale ke ngwana ka phela papa ke motlogolwago papa ke motlogolwaka nna ke tseba dilo tse right ka morago ga gore a thoge papa ge loto le ile la dula fase la ilokiša taba ya bona ba ilokišitše ba nnoši nna a zang ba mpotša ke le gore o robile papa loto a le botša be ke le gone tšatši la moroba be ke le gone be ke lamola yena o le makhelwane wa ka o mongwe ba baka taba ya swikere gore o re papa gage o tšotša mmatsola ga kwa mphele ka mtliša mo lusaka without swikere and a tseba gore mmatsola ga o rata swikere a tla kwa gae o ba bakang swikiri e thomile ka mokgo ya tsena le dikoloi tša dipetri tša dikoloi tše a ke tsebe nna next ya dikoloing bano dipetri tša dikoloi mara e thomile ka gore papa o tšotša mmatsola gago kwa o mtliša mo gagešo wa tseba o nwa tee wa mtliša se swikiri a tsena yena a tšea swikiri mo kitchen a fetša ngangišana le papa gaga kere papa ga re ke tla go beta a roka seke papa ga re mpama motshwara nna le makhelwane ra lamola a thogega lotoge a ya sepetlela ra mo tšea nako eo ra moša sepetlela a re moša sepetlela yena khophoka kere ra moša sepetlela papa gage ra moša sepetlela yena maphodiseng a o tshwarisa papa gage alright check ya di kwa malome taba e bohlokwa shi yona lapa le la gabo lena lapa la mathero la sesi o a hlokela thusho kae malome ke tsebeng gore ke le thusha jwang
dintwa tše di leng gona a di kgahle go loišana a go kgahle go robana maoto ka baka la sukiri a se dilo tše botse mo bophelong malome re phelela go ya pele nako ya tsamaya matšatši ya tsamaya nako ya dintwa ye ya gore go be le dintwa tše e leng gore a di kwešišagale di re bušetša morago ene le šetše le godile malome bana ba ba leng gona ke bona re swanetseng re ba kgorele tsela re lebeletše tabeng ya gore ke bona ba ka tlang ba tliša diphetogo ka gae mabitla šiao a epiwa kwano šiwa ga e gona ene ke kgona go bona gore lena le sesi a le ne phedišano e kaone nna le sesi wa kao wo sesi ka ku wo ke kgona go bona gore le ra phedišana le ena nnete a ke kgone kweša gore why matšatšinyana re sa phedišana ka baka la gore a tsebang ke tsebeng ka e beabeyang nna le ena re a kwana mara o re ga o ne nnete ene gape go rela motho o mogolo o re ga o ne nnete sesi go ra gore mo gongwe malome a ka ba le feitše ka dilo tše dintšhi o go feitše kae malome o rate mmotšiša nna le malome prof ra kwana ka kudu o malome papa ka morata malome papa ile a ba jo a re bala fast o na le bana ba 3 a gona le mo one mo gare ga bana ba le be ke re ke tsoga 4 o'clock go emela malome line please petlele ke wa ke tlo mo tšeka 6 o'clock ile re ke tsamaya le wena ke mmotšiša every day o no le dipilisi o ya neng tleliniking ke mo rata ka bana ge ke gola ke malome wa ba re ba etswa matlang a tshwere plastic o ba e fa nna so se nkwišang botlhoko ke gore ke itse ke mmotša ke re mathata šia ngwana gago ore le gone bana ba gago ba go nyaka ka gobane o tsogile wa phela o tsoša ke nna o sena le mo one wa mfonnang gore tsamaile jwang le kgone ke mo rata ka kudu alright malome wa gola ga ke tsebe 5 ranta gage mara malome tate mogolo o nrata thata o rata le bana baka didanono bana ba ka ba dije ene bana ba gage o nno o kry-e bampotša mantšwa gore yo wena tse gore wa re ba ntlhwetse gore bana ba ka ba re ba ja ditanono gong ba bona ba dije o nrata ka kudu le nna ke a gore morata wa o re a re kwane feta mo gore wa o re a re kwane nna le wena a re kwane ka eng o eng feitseng gona ke gore a ragiše a le agiše a ragiše o dira eng ya go bontšha gore o kore Ka le lweša o ore- separate a family kore wa e separata ka mogo ke bona nna kgaitsedi yaka o dira eng so ya o dira eng malome mo gongwe o ne lesebo malome mo Yes. gongwe malome ga a dutse le batho o na le go bolela dilo tše di seng gabotse nna today ge ke tlo ya gae frugo motho tsoko wa bang a na le yena o nretšare ge ke ya gae yena o ba le peace jopong ya gage a borela motho tsoko a bona koloi kwa gating ba rara mara ola o tlo nyakang kwa gae a rela wena a rela nna so motho ola ke kopane le ena ga mpotšang re la re ga kopana le nna frugo gore e ke boela gapela ore ke go bone mara tse gore mara ntho o e dirang e shapo tsamaya le o nyakang thuso because of maloma papa ga o frugo ke ga a šetša kwadile gore o nyakang kwa gae alright a re tseneng ditabeng ke kwa malome a bolela polelo ya gore wena le papa le lwetse sukiri gore papa wa ya lata mmatswale ga a lata mmatswale ke mosadi o mongwe goba ke mmago ke mmago mamaka ke mmago mamago ke koko ke rela gona gore jale phoso e bile kae gore o lefe koko wa go sukiri be go sa lwele sukiri and le gona nna sukiri a ke reke cause of a ke nwe teng nna sukiri a ke reke ke dira grocery jale be go bakiwa cause eng of a ke nwe teng mo be go bakiwa battery ya koloi ya mang ya koloi yaka alright cause of ke tse ke fetse go reka koloi ne ke le almost 8 months pregnant so ka ja koloi ya go abutaka tshwara koloi ya ka rafu a ikure ke le ga e boa e buile sena mataere sena seo ge ke thoma ke bola le papa ke ra kgaleme abutaka cause of sala re tlo nrekela dilo tse papa gore a tšeka e tšhelete ya suka gona moo e le gore go be go ne le dilo tše papa ileng a go dira tsona tša go kweša bohloko tša morago tše e leng gore go ile ge go itla ya napa ya buša bohloko bola ba morago
be ke na le ntho la go tlokora gore papa wa bereka mara o kry a buta re ke gopela 200 lo e kry nna ge nka re ke gopela 200 a boping ka se kry but ide mo ke dutse fase mind ka bua ke a bona gore ga fela a lla re be ke sena le yona ga na le yona kgotsa no ke a bona gore o gola today ka moswane le kgone le tšhelete e fedile wa tseba ke bona gore sese o ne dilo tše dintšhi tše di leng mo go wena ene tše di go gobatšang ka gare ga mathata o a tlišitše mmo ke kgopela le wena o te kgopelele thušo o na le dilo tše dintšhi tše di go gobatšang ene gore re tsebe gore go thusa jwang ke ge o ka bolela taba ya bedri o ka se bakele papa mo e leng gore le ka išana matsogo go bontšha gore go ne dilo tše di go gobatšang go thoma o bolela fela le meyogo e ya tswa go bontšha gore wena o go betše ka mogare mara go ne le ntho o sa e boleleng ene ge o sa e bolele ga o tlo fola ga o tlo khwetša thušo e gabedi go na le thušo ya maele ya lentšu go na le thušo ya mo go nyakegang taelo go na le thušo ya mo e leng gore go nyakega gore le le batho le kgopelane gore le lebelalane motho o mongwe a go lebalele le wena o mo lebalele wa ikwešiša ke kgona go kwešiša gore o ka se no bolela taba wa re malome ga a lekwa ebile ga a le agiše ebile ga a ne nnete go na le dilo tše di leng gona nnete mo gongwe o sa di boleleng ene go se di bolele a go tlo go thuša ka lebaka la gore go tloga mo wa gae ke kgona go kwešiša gore o boletše polelo gore o lwa le ngwana malome ka tšelelwang ka tšona ene ke kwešiša gore o lwela le taba ya makgekolo mabapi le tabeng ya gore a bitšwe moloi dilo tše ka moka tše di yagang mo go wena di kry-ile e le gore go šetše go na le ntlo ya mathata mo go wena ene ntlo ye mošako wa gona o swanetše o bule ko wena gore mathata a kgone o tšwela ka ntle e kgone go ba le bodulo ka gare so bulega se bolela le rena re fe ditaba ka moka ka botlalo re kgone go thuša nka no re maybe ke dira gore vele ge nka kwata thata ke a tlalelana ene go fela pelo motho a kgona go fela pelo ka pela alright malome ga o lebeletše motlogolo mola o bona a hloka thušo ya eng re kgone go le thušetša yena ka re ke kwešiša gore bothata ba motlogolo le a bo bona ene a se ba maabane a se ba maloba a se ba ngwaga go feta ke bakgale na mtlogolo ka nna bothata ba gage ka ga tlhaloša o na le pelo e nnyane and o rata dinto and kore bogale kore a ke tsebe nka e bjang ka gore and ko monyane for sure 30 years a so e fetše a kgone o bolela le motho o mogolo a kgone o kala gore motho o ko mogolo ore kore no bolela le motho net ka ona mokgowe net le wena se tša go tshepišitše di-face na so tshepise nna re a kwane a ke tsebe tša gore nna le ena a re kwane ke thomo e kwa ga tšeko nna ke rata family yaka la ke sena selo le sesteraka ka gare nna ke nole bjala ke roga sesteraka ore nna ke re tsotsare ke moloi aowa ke mathekga wa fake ore nna ke re sesteraka mathekga wa fake ke ena tsebang nna zanka le ntšhaletšile mo bophelong baka a re kgaetšedi malomišo wa gana awa nna zanka le ntšhalelo ntate malefo e fa koko mo azanka le ntšhana le bophelong baka alithome ka ukudumedisa mara mina ngiyakhuluma ngifuna ukukhuluma iqiniso ngoba isuthu sizongidida okay gogo ngoba manje umajaji lomzukulu wami wathola imali wakho umuzi loya i-enga yasuka lapha abanalenhliziyo lazalalo ubabakhe ngoDisemba ngoNovember thona amabonus abathengela abanika 1000 abantwana bonke lapho sisi wakhe kanjalo umunye wakabhuti wakhe bebakade benzela manje into emlisayo mina ngibona ukuthi aningake nimncede simbona ngathi
ngoba noma uyakwatile noma into encane uyahlumbe athole leyo kulapha ngathi ngitshela abanye bathi ngiyedokotela uthi uzovuma umfazi lo ngumthatha ngithi asamse edokotela bayokulapha ingqondo uzothi yena gogo mina ngiyahlaya sengithi uyalwa reg ngumthanda ungidlula bonke labantu abami ngoba uma ngigula ngaziwa uwe mara nobabakhe imoto manje bephukile ubabakhe umenzela everything wenzela ubani umatshaji laba abanye bathi ayithabezi kubaba yena uyonaka ubabakhe uyonaka mina naye lo unaka uwe manje lo bathi akanaqiniso ngoba la sabuya khona basitshela yonke into befana tshelile umntana akhe afika athi mntana wena ulokuthi kunje ora ngamtshela ngane athi ngicela ukuthi sihambe ngoba bathi nibuye niletha abanye nabo sizobona ukuthi senzani ngathi mina ngizozela ipitini ngoba anginamali ngiyabhalelwa mara ngiyafuna ukwazi ngempilo yala bantwana nalo muzi angithi umuhlwa phezulu kwamasenke umuhlwa kamatheko kayi2 kamatheko la kwakhe khona indodana yami lana afika akha khona umuzi ekhaya angizange ngaba na next ngivusa la muzi bakhona mara namhlanje uthi mina ngifake ngathi anginandaba bengumshaya mina ngoba zaphuza ngithatha induku lo wathi gogo uzoboshwa ngokuzathi amshaya umbulala ngcono uhambe uyohlala nathi ngihamba ngohlala ngamshiya iyaphika yena awudlile ayikho into zayazi vele akathi ngiyaxolisa lokho kuxolisa mara neta kufaka uzayenza futhi afaka ini gogo utshwala lapha emlonyeni ubani umajaji umalume lo umalume okay naye sasho Okay. yabona iphika izinto lezi matshatsha so iqiniso okay Solani. lokuthi mina ngifeke nabobani bayazi bobani bayazi bantwana baningi Alright. gogo le bana ba motho le malome a kere bana bamsadi that's why I nna ke fake le bana ba mama ko nyetsi le nna go papa ga oh no jwale it makes sense ya wa ibona motho mo fake go mo jwang koko tsibe Ha le nna ke tse ke thoma lo motho mo fake ba no re motho ke fake ke thoma lo kwa ka tsheko ye o mukwa alright koko wena o re lebaka la gore malome ba re ga ane nnete ke lebaka la gore le kgona go tswa ge le bua ba fe malome ditaba malome o palla go go bolela le ngwana re tsile di yena malome yebo ka ntsha tshedi ka sala ke sana silo ka re ngwana ka ba fihlile a re mshimanaka ke eng ga di wa ka re mmereko bjang a riye di bo ragadi ba ga go riye kae a ka se mmutse silo alright a re tseneng tabeng ya thuso koko lena matšatši le re bothata ba gage o fela pelo o nna walwa nthusetša yena and then le hloka gore matšatši a kry-e thuso ya gore a se ka hlwa fela pelo a elwa ke bona le batho ka re ba mohloya o ba mmolela maaka wa tseba gape batho a tswile ka koloi a ke robale ke nagana ke na tlo tsena mthomong tsa tsena ditsotsi a ke robetse ke ka masenkala ke re mthomong ba bula garage matšatši mama go kae o robetse mama sala robala mama go sala robala ka morago ga gore mama go a robale wena le papa le ile la dula fase la plana tša bophelo ka gore ge mama a fetša go hlokofala papa o swanetše go dula fase le bana ba gage ba plane go tšwetša bophelo pele ya sala monyana zanke ra dula fase alright ge bana e le ba bannyane o ba beela tšhelete go bereka ba gabo be ba re o berekile a bea tšhelete ya gore tshwantse a re wa banyala o nyetse tsona re kgomnyana tseo ba re mhlabiso ke boss a bereka ngwana a dira mhlabiso awa alright still ba sa gana ka bana ba mara re hlabisitse ke baka matšatši le dula kae re dula lusaka ga mang ga koko malome o dula ga gabo papa go kwa ga mang ka papa papa kwa ga mathega
o dula ga mathega Thobe. ke kwa koko a re ba geno ba ga bommago ba sa gana ka bana ba papago ba ganile Ke ausaka o le abutaka. Kore a nna ebile setse ke no itse gore ba rata kwa ga bo mamaka. Cause of ke mo bana le ditšhomi gona. alright ba tshwanetse ba ba kube matšatši Thobe. o hloka thušo ngwaneso wa nkwešiša Eh. mo bophelong ga wa swanela go tepona o le motho o elwa le motswadi wa gago o hloka thušo ya go kwata lebaka la go kwata ke gore motho o kgona go kwata a dira ntwe mpe a tla te tshola bophelo ka moka tše re di dirang re kwatile di ka re tsentšha ka gare ga tronko goba di ka re tsentšha ka gare ga mathata gore re hloiwe di ka re tsentšha ka gare ga go golofatša motho di ka re tsentšha ka gare ga bothata bo bogolo ba gore go golofa le wena goba batho ba go batše wena wa ikwešiša go kwata o lebeletše gore o kwatela eng a wa swana le ono phela o kwatile ene ntho ngwe e leng gona mmatšatši ge o agile ga geno o berekile nto santse o e dire gone jwale kgopela modimo maatla o aga ga gago Thobe. o šutelele papago ka gae Thobe. o kgone go ba le motse wa gago mara nto ke nyakang go go botša sesi ke ye ge batho ba go bona gore o dira dilo tše di botse ka gae batho ba leloko la geno ba swanetše ba go šireletše ka lebaka la gore ngwana wa dirang tše di botse ka gae mathata le maima le ditshotlego le ditlaišego ka moka di wela godimo ga gage gobane batho ba go batša o e leng gore ke yena a tsošang leloko goba ba lapa ka gae ska tšea gore ge o agile ntloela batho ba thabile batho a senke ba thaba ke mo o bonang le mmago le yena a senke a teketla ka gare ga lenyalo goba ka gare ga bophelo ba gago le papago mmogo le go godiša lena a gone mosadi wo a ka kgopela modimo gore a hlokofale sa lo monnyane a šie bana gobane go godiša bana go boima ntho nna nka go botjang gore o e dire mmatšatši kry-a nako tšatši le lengwe o tšwele papago le ba babedi le ye tieng papa le morwedi le ye go bolela le swanetše le tšwetše bophelo bo ye pele mama go a re ga a lebelela a gadima morago ga a lebelela a kry-e ka lapeng la gage gore na lerato le kgotso le phedišano le re ge le ya kua go mama go ge le ya go mo kgopela tše di botse a di tliše a kitima a lebeletše gore ke ile go tsamaya ke šeile mosadi ka gare ga lapa ngwanaka wa ikwešiša a o late no nako e sa dumela ntho o e hlokang ke gore batho ba o ba kgopišitšeng ka moka o ba kgopele tshwarelo o thome bophelo ba gago bo boswa a se phošo go thoma bophelo o le mogoloso ausi matšatši ke kwešiša gore ge o šala o aga ntloela gore re be go ne le disentana tše be di tsena tsene ke tšona di go thušitšeng gore o go feleletše e le gore wa aga se ka ba te tshola gore o agile ntlo ka kang ka gae ke e kgologa ka kang matšatšing a ka setene ge o kgona o ye go te thomela bophelo ba gago le go o ka dula ka gare ga rumo e tee ande ntloela o hloke pelaelo go yona o agetše mmago nto bohlokwa mo bophelong ke go agela motswadi ya gago nto bohlokwa mo bophelong ke gore ge o e ya ka geno go be le seo se šupang se se botse seo se diretšeng batswadi wa ikwešiša ene o se ka bea tate diphoso ntšha mathata ka moka goba ditlaišego ka moka goba diphoso tše batho ba go diretšeng tšona o di beele mola thoko di tlo go diba di tlo go bušetša morago gobane go na le batho ba bangwe le ge o ka rata gore ba fetoge ba ka se fetoge ba ba ka mokgwa wena o nyakang ke wena mmatšatši o ka di dirang gore o te popele motho wena o mo nyakang ge o ka dula fase wa nyaka maele se ka tswa fa go dula fase wa tšea maphepha mabedi a buka
ka mo wa ngwala diphoso tša gago ka moka ka mo wa ngwala dilo tše di botse tšeo di nyakang wa tšea 7 days wa rapediša diphoso tše go fetša go rapediša diphoso tše wa boa wa ya go phetha ditaelo wa tšea phepele wa llahla nokeng wa tšea le botse wa le rapediša wa kgopela dilo tše di botse di atla go wena ba gona batho ba bantši ba fetogileng ene phetogo e tla be sa thome ka wena le ka gare ga bibele gona Paul mapostolo ga a šala tla fetoga ba bitswa Saulo a bolaya batho a fetoga a bitswa ka Paul ra thoma go kwa mangwalo a makgethwa a bolelang le rena a re fang bophelo so phetogo e gona mo bophelong ene phetogo go motho e tla ka nako ye motho a tikemišeditšeng go fetoga ene ge motho a fetoga ga re ke a fetoga le khono bomokete ba tlo reng ka nna ba mpona ke fetogile no ke wena o ka tlišang phetogo godimo ga bophelo ba malome go swana le ga o ile wa phološa malome ke wena o ka tlišang phetogo godimo ga bophelo ba koko ke wena ka le lengwe la matšatši o ka agelang mmago lesuka le legolo ge e le gore go a kgonagala wa mo agela lesuka la go ba le thaele ya go swana le ya ntlo ye wena o dulang ka gare ga yona already o na le lona wa ikwešiša mama go na le lesuka o na le lesuka a le kae gobane gone jwale mamago ke ngwetši ya batho mamago o boloketšwe kae a bo mamaka mamago le swanetše le molate le mothothe le maswika a gage a mabotse le motliše bogadi ba gage lesuka la gage le tšhentšhefane ge re nyala bana re ba tšhentšhafane ga re tlogele mma go bona morago gobane ga a sa phela a lesuka la gage la ngwala ka fane ya gago mama go swanetše go tla kgorong ya gabo tatago ge e le gore tatago nyetse o feditše o riile dilo ka moka a tle a phuthwe go ya le ka mokgoba ga bo papa go ba phuthwang ka gona ge le fetša le tle le kgone go dira tše di botse ka kua gare ga lapa tša go swana le mediro ya ditebogo a o llata sese a o llata se segolo se nna ke nyakang go go botša ke gore baloi ba go lemogile gore bohlale ba tseba ga botse gore mo go wena weak point ya gago ke gore wa kwata ene ba tseba ga botse gore ke mo ba tlo go kgonang gona o ka berekela dilo tša gago ga boima mengwaga go swana le gore wa tsena sekolo wa ba se o nyakang go ba sona ba go kgona ka gore wa kwata ba go loša le motho wa mo go batša go swariša go fela ka wena wa ikwešiša goba ba go golofatša deswe ke go botša kere se se a o llata se se hlokagalang mo la familing ya gabo lena ke ntwe teng ene taba ya gona o boletše ka yona ke kwano le nnete le go tšwela pele tšeang boloi le bobeele mo la thoko re tšeeng nnete re ebie mo tafoleng tene re sepeleng ka nnete ge e le gore ge le tšwa mo ditaoleng ba ntšha koko ba re no koko wa loya nyakang go tloša boloi godimo ga koko gore letle le kgone go ba le bophelo nyakang go tseba gore boloi bo ba reng bo gona bo tlile jwang mo go koko gore letle le kgone go tseba gore le ka bontšha jwang ba ikwešiša ge e le gore lapa la koko ga le ne boroko nyakang go tseba gore le hloka boroko molato e leng gore letle le tsebe gore le ka tliša boroko jwang ka lapeng la koko bana re ka saratane ntwa di malapeng a mantši ene tše dingwe tša dintwa di tliša ke lebaka la gore go ne le diphošo tša sedimo tše e leng gore di gona goba ka nako ngwe di notliša ke rena batho go hloka nnete ga rena goba ka nako ngwe di notliša ke bona bao ba letsogo la boraro so go bohlokwa go itekola that's why kere go wena kere matšatši e thapediše ka bo wena e phethele ditaelo ka bo wena
gobane ge e le family ke a tseba gore taba ya family e tlo tšea nako go ya go tsoga dingangišano ba ikwešiše nna batho ba go swana le lena ke a ba phethela mantaga la bobedi ke a phethela batho ba e leng gore ba rwele boima. That's why ke ngwadiša motho lengwalo gore ke tle ke tsebe gore motho o tshwenya keng. Ngwala lengwalo wa le rapediša 7 days ke tlo lebala, and then godimo ga lengwalo le ke tlo tseba gore ke swanetše ke go thushe jwang pele re ka letšea ra le phethela taelo ra le sepediša le noka. Gare ga lengwalo le la go tlo ba le tše e leng gore di tla nyaka setlhare, go tla ba le tše di tla nyaka mpolelo, go swana le ge e le gore go ne le mo kgopišegileng re ka se re enwa setlhare se tla tloša sekgopi. Sekgopi re se tloša gabotse ka lentšu, ra bolela le wena wa dula fase wa tseba gore mo o tlile go phelela wena le bana ba ikwešiše ka gore ge re ka go tlogela o le so o ka senyale ke motho monna a nyake lešata ba ikwešiše o nyaka khutšo ene le wena dilo tše dingwe wa di dira mara ga o nape o di lemoga gore ke a di dira tše dingwe o di lemoga ka morago o šetše o di dirile ba ikwešiše malome. Ola mmatšatši o boletše gore o hloka nnete godimo ga gago bua le ka motswadi a re sken ra itšea ka tsela ya gore mo gongwe e ka ba a boletše gampe goba ka mokgwa mongwe ge e le gore go ne lentšu la le boletšeng la go se go swara gabotse ke kgopela tshwarelo malome. Malome o bohlokwa kudu mo bophelong ene ge re šetše ka wena malome ke malome a papage o malome gabotse o ra kgolwage o ra kgolwage re kwešiša gore malome tše re di botšang matšatši ke wena o tla mo swarang ka letsogo wa moiša go kry-a pholo gore letle le kgone go ba le khutšo ka kua gae. Koko wa e ba go bitša moloi gabotse ge o lebeletše o ka ba o sentše kae mo e leng gore wena o ka bitšwa moloi? Kore ke sentše ka kore ke mo godiše maga ka molahlile mola gae papa ga sana taba ka mo godiša a tsena sekolo ka be ka mo tsentsa sekolo sa bosecurity danki ya ka ke moloi pele ya ka e le bohloko because ke ile ka mmotša re bose nrekele ntho ba re keng kese a re ke tlo rekela ke fitla toropong a fitla toropong a sa dire ke a mo founela ke re o re yo wa tsa mokgekolo nna ke lapile ka ena o botsa mmatšatši nna ebile nka sa tlhole ke tla gae le ntlhoile mo ke ntlhoile because ke nyaka net gas ka re e ya 20 ranta go tlo fitla grant ya ka kgole bjale pele ya ka le bohloko so vele tlo moloya because ke bohloko too much mama ka nlata mmerekong a re fepa ngwano o na le ngwane one bana ba ba tlo philisana le ngwana gago o ka sa sokola o tsofetse ao wa bana pelo koko e kotsi kudu ka lebaka la gore ke dumelana le mantšu a gago ge o re pelo ya gago ka mokgwa e leng bohloko ke nnete e tlo moloya pelo ge e le bohloko motho o mogolo a roba lalala ka wena o ka se lokele ke selo koko dilo tše dingwe re no re batho ke bana wa dintšha mo kgopolong koko kgopolo ya gago ga e sa swana le ya kua moragong a inyake go tshwenya-tshwenyiwa motho mogolo ga a tshwenyega kgopolo le malwetši a ata godimo ga mmele wa gage ke be gone bela mo fedira a bekisiso never ba ka moka ba maka ba re gandi mao John gandi ke nka wena a ke tsebe ke pelo a ke lwala ke nwela high blood le sukiri pela ya mara le tsona tšeo koko ke tše dintše e leng gore di hlola ke yona taba ya dipalabalo mara gale tsona ke dina ke fepa yena mošimane ba gola ba tsamaya ba ya ke bomma bona ba godile ya no e bohloko go godiša ngwana le kgono a boa go fetogele and a se ena fela ba bantšha ba godišitše ba mo fetogetše gone jwana a ke tsebe dena le gore mo fetogetše a ke tsebe o wena o bona ba phedišana malome nna ke no bona go le shapo a se ena fela mo godišitšeng ba bantšha ba godišitšeng gore ba mo fetogetše gore ba sana le ena a ke tsebe nna le ena o gore o mo fetogetše a ke tsebe
mara ke kwa ore o fela o ya go bona kuku ne le tšhomi ya gago malome wena go ya a nke o bona le morwa fela a mo etela a etela kuku rakgadi age morwa ba le toropong a kere alright morwa ka ba le toropong yeah o etša tšwa toropong kgwedi ya go feta a fitlhela kwa gae kwa a fitlhela kwa gae kwa a dula kwa gae so a ke tlo mmotša gore wa o sa go ragadi yena o re o tša a fitlha ragadi kaka ragadi losaka wa fela mo ra tshwaretšeng mo ditaba a kere o itse ragadi kaka ragadi losaka o kwa go mmatšatši losaka wa fela mo a zang a re ke nyako ya go bona ragadi ore bjang o bona molaga le bjano re mšile gae matšatši a fitlha gae a re a kere ba mpitša malome ba kwele ka papa bona re malome ba gotše ba papa bona re malome le bona ba re malome so a fitlha o re malome nyaka re dire 1 2 3 1 2 3 ke tšwa letogong nna ke re neng o re ka tšeko ka tšeko mmatšatši wa ra be ke fetše o tlhapa wa ke re ka tšeko re ee ka tšeko re alright ka mokgwa o naganneng ka gona le ka mokgwa re a re dire ka gona a rege ke re nako mangwe re a ka 7 ba tlata ba re tšea losaka re folotso ka dumela ka re a ke re vele re nyaka gore re be a re tsebe gore go diregabe alright a gona molato malome ke tla le thuša le hloka thušo ya go berekela ona mabitla fela lapa re bereka le lefe a re tsebe gore la papa go papa gore la papa kaka ke nyaka a neng mathata nna ke tlo kwa go lena gore le hlokela lapa le lefe thušo le tsapa ka mo le ka mo lapa le hlokela lapa ke lapa lefe le hlokang gore le hwetše thušo a la mabedi a mafe ba mathega ka khokho le ka mo ga koko ka wa malome a ke re o sa dula ga khokho koko o dula ga gagwe go ra gore go nwa le malapa a hlokang go berekiwa ke lapa la malome le la koko Thobela. e le a mabedi Thobela. and then le mabitla thobela mabitla kwa mabitla gona mo gae mo lusaka 5 moke o 5 mogen nna ke tlo bereka mo go le mo go mo bareng ke bereke gona malome ka kapa ge bona ba boledišane nna ga ke na molato nna ke tlo bereka ya nna ke na bothata nna ke gona ke tla bereka fela ge ke bereka motse ke kgopela gore le ba ka gare ga lapa ba phethe ditaelo ka lebaka la gore a ke nyake gore re bereke motse fela ene ka morago ga go bereka motse le lena le phetha ditaelo a re dule ra re dilo nambile di lokile re fela re lebelela e gone ngwana re tla ba ka gae le a re botša ge gone se re tlabang e le se le tlabang ka gae le a bolela ba ikwešiša ene ditaelo gore di re berekela a di nyake lešata ke nako e thata no ke nako ya dipula tša mašata so malapa go ba le mašata o tlo kry-a go šitše go tsena dilo tše dimpe ka mogare ba ikwešiša so nna ke na bothata ba gore nka le thuša ke lebogile kudu ke tlo le thuša sesi le fihleng gae le dule mfase le kwaneng then le tla founela bo malome ka kapa then ba tla lokiša gore batho ba tle ba le thuše ka pela koko ga o moloi ntšha taba yeo mo go wena re thušeng bana ba dilo di lokeng di beng gabotsa kere moloi o tseba ke setlhare koko nna fela ke boletse ka rawa a gona mo go botlhoko mo nna ke na tabo yena wa tseba pele yaka so le ka e dira so mara ke botsa modimo ka before ke tla mo ke rapetse ka re modimo ntšha letswalo le le mo nna mo and then le enga e ka mo ntšha motho ko kwa nnete ke tsone fela ke nyaka matšatša be right nyaka buta ke re tshwarisana a nwa le papa be a nwa stipasa mara be se tsebe gore motho ko motho le wena se ka tlosa moswara ka pelo mo tlogele koko a ka motshwara ka pelo be ke mo tlogetse fela ka mmotse ka re nyaka tšheletaka re a leboga a re tsentšhe balli ba bobedi malome ka kapa go ne mo o nyakang go bea polelo gona
awa ke go kwagetse morogo a le tharollo a ya mathata a re kopaneng a le a Prof Moremi a kgoneng go rarollela mathata ao a re tlaišago a mathata a nna ke gapa ke kgorosha a yona e tšwa go Scottane a re a leboga motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM ntle go senya sebaka Moroka ba tamiše mongaka o ba amogele semmušo Moroka ya a ke go leboge malome ka kapa magageshu re a le amogela re a le dumediša le kae gona ra lena nna re gona ke ba ga mang batswadi ba ga nonyana ba ga nonyana o le ba ga nonyana nke le tle nna so sereto sa ga nonyana a re se rena re ba tlogole ka koma re bitsa ka sefane sa bomma sereto sa bomma sona a re se ba re rutisa sona mara banna le nanke le mputše mo ge ba re bana ba nyalwa le tle le rete le fihla le reng a re tsebe selo alright a gona bothata nko o no re fa sa ga go sereto go apala le gona go apala ka mokase a gona molato nne tšatši le lengwe le tla seba ke a gona bothata mama ke mang nna ke nna Ouma Nonyana alright papa ka mo nna ke Joshua Nonyana alright sesi ke Sara Nonyana wa mama sesi ka mo Koketso Nonyane alright le tswa kae ga e ba ga Nonyane Alma Strips alright aga ditaba re di fa ke mang ba ga Nonyane ke Ouma Nonyana alright re a leboga batswadi difounu di ba silente ga re tsenane ka ganong ge re bolela re fana sebaka ka o nyako o bolela o emiša letsogo a re tla go šupa se sengwe gape ga re bitše maina a dingaka ba profeta dikereke mo moyeng se sengwe gape re araba potšišo ye re botšišwago se sengwe gape na le maybe selo se se le mo yena a se maatla a gae ka mokgola ke mmonang ka gona a right vele total he ke bolela so le ka tšekole a ya sekolong o no re mama nna ke sekolong go na le ngwana wa lwalang wa mogolo wa ka wa ngwana ka a ya sekolong na lwala ba molatile sekolong maabane so ba tshwantse ba tsoge ba sekolong a re mama nna ke sekolong wa ya swa sekolong ka re wa lwala le wena khola o lwala o sa sekolong ba bangwe ba sekolong a ntšhikela a tšhika tsela tsa gore ke be ke mo khape ke mo felegetse ne ke theoela ke krele peace job ke theoela ka fihla ka mo jikela sekontiri he ke jika ke bua ke mathuntsi bana ba ke moshimane le ngwanyana he ke jika ke bua le bona ba jika ba nšhetse morago ene nna setse ke jagile ke ya mmerekong ya ba gore ke ya ba tloela vele ka mokgwa a dulang a ntšhikela ka gona so ka mo lapeng la ka ke reka bupi ke reka 50 re dula re le 6 a e fetse kgwedi bupi ba ka ba 50 a fetse kgwedi le nka no re ntho ngwe lengwe le metsi ke reka metsi ka mo dromong a fetse beke ntho ngwe lengwe ka montlong so ku sha re ntho e gona ka mo jarateng ke yona in sokodisang thata and then tse dingwe tse ntšhi tse di sokodisang so ka bolela le ka abutaka ke šala ena morago ke number 1 ko hae na ke number 2 so le ena o na le bothata yena o tla tlhalosa vele ka mkgo ke mo tsebang ka gona ka mkgo ke tlhalositseng gore na le bjang le ena wa di tseba ke tsa hae ka ba le bothata ba gore mma ka sale a tlhokofala a bethile ke stroke o tlhokofetse a bolela ka matsogo a re boledisa mara re sa kgone go bona gore re sa kgone kwa gore o nya gore botsa a re mara na bolela mole so ra motsera ra ne a le social ngubera motsa ngubera mo tlisa hae mo Alma Strips ra misa ko mothong ha fihla mole maka a dula letšatši la mathomo la bobedi a tshware ga serious a tlhokofalla ka mo gare ga lapa la batho ba le ne rile ko bona so mtatola ra mo ena ra re ara botsa ntatola re nya ko motsia before ne re sa tsebe selo re tlhakatlhakane ra bitsa esha morala misa mushareng a wa ra boya ra morwala ra mmoloka e re seno ka mora mmoloka ra go ga fotra boela ko ntatole ra re gopela go tseya moya wa mma
ntatola a re ele ke se o tsee no mma lena o sa nyoko te lwela ko re ke ngaka ebile ke moprofeta ntatola a ra wa mma lena o sa nyoko te lwela lena le ska mo tseya ra re ya kgonega ntho yona a re ya kgonega le sa mo tseya a wa ga sa bile bothata a buta ka tloga a ya ko mabitleng le yena ntatola a phitla ko a buta ka kra ya foroko mo ditlhogong tsa lebitla la mma a bontsha ntatola a itseya a buta ka re o isa ka ena a rawa ke sa yo check-a pele ya ba gona le foroko e re ntse re ikgopela forokela a gana ka yona so a sabe le bothata le novel e sa hweletse ene re ke bolela so mokgalabola no o tlhokofetse so le yona e re tshwentse ka a re tse bore mma na bolela a reng go fitlhela le yona nako a senke re tseba gore na nye ko re botsa reng ka re na bolela ka menwana a sa kgone go bolela se mmethile stroke vele a tswelega le molomo a ba tlhokofala ramoloka until no a re so tsebe gore salabo a tlhokofala a bolaya keng re no tseba e le stroke mara o tlhokofetse a bolela magorena le na le mathata mantši wena le papa le tswalana jwang ke bana ba mo bana ba motho ke ngwana mma le papa le dula ka motseng o moteng a bute o nna ko lapeng la le nna ke na lapeng la ka lasbon ya bolena mo masoganeng e kae ke na o gona o mmereko na tlile Saturday yone o betse morago ka sonta le kwane ka taba ya go tla mo wa itseba ke mo founetse a re tsene ditabeng lebaka la gore ngaka e gane ka moya mmago le ena e re o tla tetwela o tutwela jwang a le ka ngakeng wa e ba ganne ka ena o rile yena o berekile lebitla vele o re boditse gore o re ntshitse le tšhelete a re yena go bereka lebitla a fitlha e re šala re motsea so shango vene re mo tlisitse re mo isa ngakeng ya re fitlha gore ke ra e bore ke ntate ke moruti ebile ke ngaka ya so a re yena o tla re irela o tla re alafela yena go sa bile bothata a felela gona ka re mma o tlhokofetse ke motshwere nna a re o tsamaya ke selo mo selo se ke sona se fitlhileng se mogama so he ke phone re mo founela re le ka kwa yena le ka mo kerekeng re le ka kerekeng yena le ko ntlo re founela re re gape ntho ya mogama ga mma a re a mo tlogelenyana ke tlaka e re ntse re bolaya nona gore mo tlogelenyana ke tlaka ya ba vele ya ba mogama ntho ela mma sa le re mo tshwere so mo re betha ntho ele ya feletsa vele e mogamile e re motsa re gape mma o timile o no re ke tlaka o tlile ka moragonyana ebile mmasetse a omela and then ga fihla ge ba laelela mama mola ba diraeng a laela ke lena ba family a senke la molaelela ka setšo sa segagabo lena go molata ka lešaša go dirang a sankala ngaka e ganna a senke ra molaelela selo ebile ngaka e hlokofetse ebile o tlhokofetse ngwago alright yeo a ena bothata ke tlo le thuša ka yona le buile gape le tso kry-a eng foroko ko ditlhogong tsa mma foroko e ka yona foroko eo o itshala e tshwara gana ka yona ngake a re yena o sa nyako isetšha ra re a ya tshwana gore isetšhe kwen tshwanetse rena re isetšha ke re e tloa le bitleng la bomma rena so a re yena o nyako isetšha gore e tlile bjang mole mara o boise report back a re e beile ke baloi ba nyako fa mma a tlo tlhaba rena ka yona alright ntle le tše ka mokana ga tšona family ya senke yano re swanetše re late mama re ka seko ka ngaka a gana re tsena ka mola re lata moya mmago rena go bolela nnete family ya ko gae mmaka re mmolokile re le one rena le koko mmane ya mma bo seswaye bo mamang bo abutaene go sena motho wa e ba se batla a re tsebo ka re nako mmaka a sa phela no ba utlwana le ena mara o rile go tlhokofala a sanka batla until le no a gona o sa lenga gata ko gae alright ke tlo lefa maele ke nyako re lefa maele be le feditše go hlalosa ka moka a ke tsore malome o tlalletša kae go ba sesi le tlalletša mo kae tututu o tlalletša kae e re tututu tlalletša ke bolele ka tsaka nna ke mmela nna ke nna koketso wa ganonyane nna ke na le bothata ke na le problem because of sa le ka re
ke le kerekeng ke se right ke plugin ke mthoro ke kena sekone ke tlhaka-tlhakana go sekolong ke la lothata ba rua sefatlheo e ke tlile ba ra ba bone ke tshwerekeng ka re ke a kerekeng morutwane kena kwa yena re ko nna re ke ye ko mabitleng a ke reng kokwaka mmele ga papa ba re ke kwa bitleng because ne ke sa ba tsebe nna gore ba kae ba re ke kwa bitleng gae ka bola le papa ba nkisa kwala a re ke fitlha kwa ke tlhape ka mmu wa ko le bitleng ka tsaya mmu la ka tlhapa ka ona mokhamplentelo ka teng go tlhape ka mmu la ka tsaya mmu la ka tlhapa ka ona wa mabitleng ka tsaya mmu la ka tlhapa ka ona ka vendeng ya ka thushe ke lwala bo serious ka tsaya mmu la ka tlhapa ona go mabitleng ene ngwe ntshonyang thata go re papa ka nyo go mpontsha family ya kwa habo nna matho kana ngwana sis oma and then papa go ganya ke go bontšha ga gabo a nyo go mpontsha family ya kwa habo o ka yena papa ga ne ke dula le na Thembisa yena nna ko a nna le mmane nna ke nna kwa ke dulang go teng Thembisa re no kopana ka ono bona na mo tsileng fela ke fela ke musukere gane papa wena batho ba kone ke bo magare nna ke nna family ke iwane wa re ga lo ra ngwana ka tlhogo fara ngwana ka le nna Thembisa mantho ne ntla go ra ngwana ke ne ke ringo go mmona a gana mpona ra gona ka tlhogo fara wa ba lo re ka tsama ke ZB go mmuluka ke mmona le ka mara le ka se ra ngwana ka mmuluka ke mo ke boneng papa go ona le family mara ntho e ntla go re family ka a inya go yo yotlhe family ya bo papa a e direng a ba nyak family ya bo papa bo botlhe le ra gola ke thoma ntse ba ngwa go tsena le ra golo mmele ga papa wena o tseba jwang gore ke papa go mothona sentse ke lo munyane ke ntse ke tseba le papa ka le mampontse gore ke papa ka yena ke dutse le ke selo munyane mama sa bereka briko a usoma go diregile in between wena le papa go ngwana sa le ralwa so ne re bereka bo botlhe ko site ya Olifantsfontein so sa le ralwa e re lo ra kgaogana mara a no shala ntse a support ngwana yena nna kgaogane le yena mara na kwa sa le sia sa le ra motsera ya le yena ko ga bo papa ba fihla ba mo phasetsa so papa ha e kwa ga o bitsa ka sefane sa masemola ba re mara a se masemola ke mogotlane ko na re ke ra sefane se no gore a se masemola ke mogotlane ngwano ge ba shalle ba mo phasetsa le be le muisha le kwele ge go rweng and re sa isa mo phasetsa nna re no fihla ko magoko a motseya a mo phasetsa a kwane le wena nane ke ile kwa a ke re ke ba bontsha ngwana ke ra gore a ke re wena o belege ngwana wa tsamaya le yena wa ya le yena kwa ga bo papage and then kwano ya gore ba tšee ngwana mo go wena ba mo phasetse ba kwane le mang ba kwane le nna ke re ba mo kgope ba re ra mo phasetsa le nna ke a dumela ke re ka re ka ga bo papa e le kokwae ka ba dumela be le se lenyalane ne seng ke re nyala ge le ya go phasetsa o thututu bothata ba gage be eleng nna lla fela na alla alright ka modwala nna le papa ha ira mo isa ko ga kuku wa go belega mmae ba go belega papa e le gore kua le ile ka selena fela goba go bile le taelo ye ile la eletsinku a raya ka taelo nna ke ne ke no ya fela ka re walla ke ko mo gatisa ga gabo a seng ke ka kra taelo gore tshwantse a phasediwa wa e o kgethile go ya ga bo papa ga o sa kgetha ga gene nna ko ga ene ke shetse ke boletse se ne ke setse ke irile nna ko fase go ba tsebisa ko hae right jwa le go lokile o jere ngwana ba tswa go mo phasetsa kwa ga gabo a ba monyake sho go njwana o feta jwa ngwana mo a ba monyake ene wena o mojere wa go mo phasetsa kwa ga botatage jwale ba botatage a ba monyake batho ba le ba mphaseditseng ke bona ba ga masemola a se wa masemola papole kwa ga mogotlane mama le tswa go phasetsa o thututu ga bo papa go papa ga se a nyala papage ke ile go lene a ke bue pila re kutlwa pele le gore a ise ngwana ba ba mphasetsa kwa ngwana ka rena sena bothata nna ile ba bontsha ngwana ne ba senge ba tsebe ngwana ka mokgokwang ena bolela so ba ne ba fitla kwa ba bona ngwana na pila ba re re mo phasetse mara ka sega ga borena ba bo monna ke bona ba tlogang ba yang go bona ngwana ga bo mosadi a tšie ngwana a moiša ga bo monna a kere ba bo monna sentse ba tliše diaparo ene batho ba ba tlišang diaparo tša ngwana ke bona ba swanetšeng ba tle ga bo mosadi
ye ka go kwa so ngwano ka mogo mama e bolelang ke nyaka go kwešiša gore ba motšeri ba ya go mo phasiša ga gabo papage na a kere ke kwa mama mola o bolela fanitše pedi fanitše pedi tšeo di bolelang mama di tla jwa mo go papa go ngwano ke sefane sa Steve Bar sa papa Steve Bar ya masemola ye ke Steve Bar sa papa hae and then papa ge wa madi ke mogotlane o nyetše mmatswalago mogotlana kere ke ratswale a kere sesi te theeletše o tšere wena o dutše le motho o tseba e le masemola and then gane masemola ke stepfather and then papa ge wa madi ke mogotlane then mmago monna wo o nyetše ke mang mo fanentšetše pedi o nyetše ke masemola goba ke mogotlane o nyetse ke masemola ka rena mogotlano ke thomile go motseba no ngwana wa ntse a godile le nane ke sa motsebe papaye wa madi batswadi nke re le thušeng la tseba le loya bana ka go se dire dilo gabotse ene taba ye dingaka di bolela mehle baporofeta ba e bolela mehle di-radio di bolela mehle ge o ne le ngwana le lesogana tsogo ngwana o borota ga geno note ga bo lesogana ge ngwana a fitla ga bo lesogana taelo ya go no ya kua ga bopapa go ngwana o fitlhe o mo passage e nyaka go lebellwa pele e senkwa senkwe because o tlholla ngwana mathata a pako ya badimo ge o fetša go phasetša ngwana o la kua ba le ba kua ba mo recognize jwa le ka ngwana a bona ba bommage ba re no le ka se recognize ngwana o ke mola le sela re nyalele then e ba problemo mo godimo ga ngwana wa kwa go nwa le tšhetše o kitima ka difane tša ga mogotlane tše e leng gore ga o tsebe gore na go diragalang ka tšona mehleng dilo tše di a bolelwa ka gore lena le taga ke marato le kwa bose ge lene le masogana le dia dilo tša go tšwa tseleng le ka go thabiša le go kgotsofatša masogana le loya bana go nne lengwe le ba tswa go mophasetša ga botatage dilo tša ge di ka no be di sa tsamaye gabotse a ba monyake o phasolola jwang kua ba sa nyakeng ngwanong wanjale šetša hlapile ka mobu wa mabitla wa ekwa and mobu wa mabitla a swa go hlapa mobu wa mabitla a swa go ba ka jarateng because mobu wa mabitla ke leswiswi ka boona ke senyama ke seqeto ene bona le tšea ngwano le moiša ga gabo papage le yena gore ke ya go nyaka papa wa ka wa madi o le yena o nyaka papage wa madi papage ga a monyala ola papage wa bogobe wa motshela gore ko o nyaka wa madi go ka re o ya go nyaka ola madi wa kry-a ola wa madi le yena papage e se wena a iya go nyaka wa madi moroka batho ba swanetše ba tsebe gore bahlami ba setšo ba be ba tekwešiša gabotse ke ka baka lewe mmago ga a se a nyalwa o borota ga geno mogolo finish and clar yeo ya ga bommago ga ine gore o a iphuphuletša o a tse gore ka mo ke ka ga bomma ka mo mara ya ga bopapa go ka iphuphuletša ka gore go a kgonagala gore o kitime wena o nyaka papago ba re papago ke moremi gane moremi ebile le yena a se papage that is why monna wo e leng gore o sedimo se mo recognize jwale ka papa go ngwana ko a nyetšeng mmage ene tabashi wena se se go šala o tla ya bothembisa wa nyakana le papa o mmago o hloka thekgo ya gage kae a ka ya ka monyaka papa le ke tseke motsa papa gore o nna thembisa e le tsa gore ke nyoko mmona fela ke no mmotsa ke rape ke nna pleke so ke nna mo dirumong a re kopane re bonana fela o se nna molato mo alright thututu go šala o tla hlapa ka mobu wa lebitla be ba re bothata ba gago keng ne ke lwala ke rua maoto ke rua sefatlo sa ga seplase o rula ke ya tleliniking ke botse gore molato keng ba ra wa bona ba bone problem ne ke maybe ke allergy ba ra ba bone problem ke lwala ba sele ka robala mpetong ke setse ke bola ke ya tleliniking vele ba sa bone silo ke phela ke robetse modimo mpeto ke lwala bo serious ka re mola ke re ke fetso fola ka re ke ya sekolong ka swa loto
bane ke tlhalosetsa moruti ka ba moruti na le problem ne ke lwala no ke fodile ke swile lo ke fisitse ke metsi moruti a re konna re tshwantse ko hena bo papa gago wa yo phasetsa moruti moruti o re o ye kae ko ga ya go papaka ba ye go phasetse wa ya ga bopapa ra fitlha ko tsie mmu wa mabitleng o tlhape ka ona e le mang e le moruti wa ka moruti o re wena o tlhape ka mobu wa mabitla mabitla a bomang mabitla a bopapago a mmele ga papa o tlhokofetsang ke re ke koko wa ka and then wa ya le manku a mabitleng gore a ye go ngathela mobu wa go tlhapa ke fitlhe kwa ka bote ka tlhalosetsa papa gore ba re ke dire so yona mara nka e mo magaditse mara a tšhabono ntlhalosetse gore bjang posone gore a reye ra fitlha mola ka ona thamola ka ya ko jareteng ya papa ka tlhoma ka tšhela mara metsi ka tlhapa nna baruti ba ke phelang le bona ba ntšhe taelo ke eng ntho e go lokelang go le mo bophelong ba gago nna bophelo ka botlhakatlhakane thata o sa lekane le selo bo tlo tlhakatlhakane o go botsa nnete malome ka kapa a wa bo sa tlo tlhakatlhakana sese alright o tšotšea mobu ola wa mabitla o hlapetse kae ka ona ke tlhapetse ko jareteng ya papa go fetša metsa gona wa iša kae ka tsholela ko toilete ka mo jarateng ya papago ga ye go ba Thembisa ZB jarata ya papago ka mo papago a dula le mmane yago badimo ba bo papago a ba go tsebe o ile ga mmane mmago a le gona e le mosadi wa hlapela lapeng la batho o tšere mokgekolo wa batho o mo išitše ka kua o le ngwana ka ntle aowa mona taelo ba go fileng be se yona a se yona thuthutu dilo tša gago thuthutu di ka se loke ene gore dilo tša gago di loke di nyaka gore o apolwe lesuswi ene o ye go kgopela tshwarelo mabapi le taelo e ba go fileng yona a se baruti ka moka ba dirišang batho diphoso re se ke ra sola baruti ka moka a se baruti ka moka moruti a ka se go fe taelo ye e leng gore wena o a go ditirela yona gopola gore wena a wa ruta go phethela batho a wa rutiwa go phethela batho ditaelo ge ke gore tsamaya kwa o nyaka mobu wa lebitla la kokwago o tšee o ye go hlapela ga papago o fetša o tšee metsa wa latlhele ka gare ga ntlo a botshwela mare o tšea mobu wa mabitla wa go a tšhela ka gare ga ntlo a botshwela mare kore o tšea kokwago mo latlhela ka kua ntlong ya botshwela mare a kere ba bangwe ba ya go tšea mohu ba tšea mobu ba fitlha ba o bea mola ba re ba phasa mobu wena ola wa ga go hlapa ka ona dipati go fetša o tšea ebile o latlhela ka gare ga ntlo a botshwela mare le motse wa papago le mmane ya go ka seloke so tharollo ya ditaba ge go le songwanešo re swanetše re apole leswiswi le o neng le lona thuthutu and then go fetša o ye go phuphutha o kgopele badimo tshwarelo and then o boele ga geno ga bommago o rie jwala o phase badimo ba bommago ba botše mathata a gago o ka se direlwe ditaelo ka lapeng la mmane yago ngwana o ba le mmane ge tate e le gore o dirang o nyetše onkwešiše a wa nyalwa kua ga bo papago ngwanešo papa go fepile yes monna santše a fepe ngwana gaga mara ge re tla tabeng ya dilo tša sedimo pele ngwana ka tsena medimong ya gešo o swanetše a tsene ge nna ke ntšhitše bonnyane ge o le so papa go shu ke malome yago then papa wa ka ntle ga nyaka go thuša ka ge o le ngwana gage wa madi a romele tšheletene ge e le gore o nyaka gore o tlo phase a go nyale then o kgone go tsena kua dikgorong o kgone go ba le ga geno o ka se phase ka lapeng la mosadi o mongwe mmago a le gona a sene lapa ga geno ke kae ko ga ke dise almastrifc ke ga mang ke ga koko ke ga koko ke marena ke nna ka mo magasteneng sa mama alright magorena ye ke ya thuthutu re tlo mo thuša re tlo mo riela ditaelo tše di swanetšeng ene e be la mafelelo e be gore taba ye e fedile ya batho ba gore ba ye go tšea mobu wa mabitla a se wa go hlapa mobu wa mabitla ke wa go phutha motho o felela mowe ke mo le bonang le digarafo tša gona ge di tšwa kua ba re gone buala ba go hlatswa digarafo
le taelo go hlatswa digarafo di ema ka ntle ga gate so nke re tlogeleng go tšea mobu wa mabitla re hlapeng ka ona mobu wa swa go hlapa motho o hlapa ka metsi bonkwa a ge mang ke kgopela o bolela ye nngwe sa le ka tswa nna ke re ko tlhola ka motse wa ka gore o re phela bjang ba fitlha kwa ba mpotsa gore motse wa ka a o right baloi ba ralokela mo ona so ka kry-a motho o ka re kgopela o tle o ntokisetse motse wa ka a checka mo ditaoleng a re ke mo tlhalosetsa le ka ngwane ke ile le yena so a re ngwano o tshwenya le ke modimo wa ko ga mmaka papa rena sa la tlhokofala mmaka ra nna le Steve Papa so le yena a tlhokofala ra molokela ka mohae a se no tlhokofala mo le re molokela ka mohae kone ke ile ko teng ba re ngwano o tshwenya ke papole ke re ka musa ka re papola o tshwenya bjang ngwano ka bane ke Steve Papa enene ha nyala mma a re ke mdao ema pele ngwanesho papa go tlhokofetse papa ka wa madi ga a fetša go tlhokofala o beanyetse mmago na sa mnyala le a bolokelwa ka yena ko ga bona kwa and then mama a kry-a mokgotsi ga a fetša go kry-a mokgotsi a nyala mokgotsi a nyala le a ga a tlhokofala a bolokelwa kae a tlo bolokela ka mo lapeng la ka ga mmago le ntši a se a nyala tabela ya maloba ya ga phahlaši ya gore mokgotsi a hlokofale ga a fetša a bolokelwe ka lapeng la mosadi ba ga bo mokgotsi ba kae ba bo monna o be ba le ka ba bo stepfather no ba le gona so rena ke le botsa ke re family ya ko gaene go sena motho o na a tlile bo malome bo mmane so ya ba gore re ba botsa batho ba motsere a sa lwala a ya ko a bona a selo tlhokofala mo batla ba ko re botsa ba tsea thoto tsa hae ba re botsa gore tlhokofetse ba tlo tsea thoto tsa hae tsotlhe ko hae ba di isa kwa so rena ra ba sure ba yo mmolokela kwa jika re kwa ba boya ba re ba tlo mmolokela mo ra gana vele bo botlhe ko hae ra gana ra rawa a tshwantse a bolokele kwale so ka re bona ne le batho ba bagolo so ba re ema ka pele vele ba re a o tshwantse vele a bolokele mo ka re ke motswae then ge e le motse wa gage wa e ba tšea thoto ya gage ra ba botsa ra se motswae ke motswae ke re ba no bona no nna ra ba botsa re ke motse wa mma mo ke mma ke ena nyakileng Stan so Stan se tseba ke nna ke se gorileng papa o na se gona o no shala dula le mma ka morago nna setse re bona Stan se so ya ba gona mo ba re ema ko pele vele a ba bolokiwa ka nne re sena motho mo go lwa a re bolelele rena kgaitsedi ka o emešeletsa go mo nko mo lokišetse le kopelwana le we mmele lona gabotse aga ke a dumedisa ka moka mo studio ba bolelang ke mmathoto ne ke kgopela go tlaleletsa mo ga sese na bolela gona mabapi le mma ka nakola ya funeral ya mma ne go lwewa ka mokgone go lwewa ka gona go tsenne ba ne go nyaka tshwarwa le ka matsogo go e lwa bomang ba bo papa ne ba tlile ba bo papa go stepfather okay e ba tlile ba fihla mola ba nkra ke dutse lentraseng e ba re wena o duletse mo ka gore papa o gona mona ka re ke tsa ka re ke buisa ba bagolo ba mpotsa gore papa ha tshwanela gore a tle ka mo go ba go boloka mma a go tshwanela gore a be gona o tshwanetse gore a dule ka ko gae ka kwa papa go wa madi stepfather a dule ka kwa gae ka kwale ke ba tlo mpotsa gore nna ko monnyane ke tsebang ka dilo tsa tshwana le tsona tsewe a go tshwanela gore ke bolele selo ka tsona go fihla le mo le gore bjanong ba ntlosa ba le gore ba ntlose mola mo lentraseng mola ba tla le papa ba mme ya gona mo gaufi le monna e ba ntse ba dutse mola mo nna mola ba thomiwa ka mantswe ba nong ba phela ba fela ba ntlha ba ka mantswe ba re wena pila o ka re wena le gale no ntse o le busy o lwa le papa gago that's why e bile o tswile ka moki le go tla mo rena no se tlhole o tla ga ba ka re nna gape na ne ke sa le tsebe ebile heletsana ma ka re ke gale ke le gcenne ke salo monnyane para go nto le gore o re gcenne re salo monnyane
anong nto e mmakaditseng ko gore he tshwantse gore boloka mola re ile ra e boloka he re boa fela ba re botsa gore gape poleke le re leng mo yona mola go tshwanetse gore re tso re tsamaye ka gore re mmone mma rena maileng mo teng ya ntlaba go a loiwa gona mola ba ko gae ba bomma ne ba se gona le gona le ba ba fiunyana ene he go lewa so go fitlha le mo le goreng rena tshwanetse gore re fe ba ga bopapa ba bo stepfather chance ya gore bona ba dire se ba se dirang ka gore na re bana a re tsebe selo bile a rena matla ya gore ka tla ralwa le bona sese ke nyaka go kwešiša mo ya lekhula mama ke a ekwa le ya stepfather ke a ekwa ke nyaka re boele morago gannyane mo la tabeng ya gore mama gago o boloketše monna wa gage ka mo gaga bo le nase ya monyala akere gone jwale le re ge le tšwa ba re motho ke mondao akere alright stepfather wo le mmoloketšeng ka mola kwa gamang kwa ga Legong. le Legong. alright tšatši le le boloka wo stepfather ba ga bo stepfather be ba le gona ba tlile go boloka ngwana bona ka lapeng la gamang la ga Nonyana. la ga Nonyana alright ba ga Nonyane be ba le gona le bona ba dumela phoso e riagala ne ba se no gona ba se gona ba kwa a gona lo ngwana wa tlileng na le gona ne ile koko mara ke bo koko a ke ba nke ye mo ga malome mo ganyana okay malome ne mara na se gona malome ba se gona mo polokong o ngadile a ngatisa ke sona sa re ba tlisa papa ba go molekela ka mola lapeng la mmahae malome ko re fe yona ka botlalo a ke le kgotseng ka mo ka moradio thobe taba tse ba gapeleditse batho ba le ba ga Legong go tlo bolokela ka koga ka ka gore ba tsere go rile mogalabo o rile ga tlo tlhokafala a ke no re nako masno fetsa go tlhokafala mogala nako ba le ka kontlong ba tlo fetsa ba tsaya mogalabo ba mtsa ka mole re ile ra mmotsa re mogalabe a tshwanela gore a ka tla ka mo ka lebaka la gore mogalabo a kere ke meedi ka mo o tshwanetse a bane ka ebile le gore ke bo auswa gae goba ke bo auswa gae ba mtsereng ka kwa ba mo tlisa ka mo e le gore nne o tshwanetse ka mo mma re botseng ka gona ra re botsa re ba tlhalosetsa ba ganetsa seo ba tsaya mogalabe ba mmeya ka mole a gona bothata after poloko ba re bane ko re kgothatsa nna ka gane ka reno a gona kgothatsa le tlo re fang gobane nna ke le tsebe ke kgothatsa mae re tlo re fa yone well wa tsoga lešata after lešata ke ge go phatlalelo fele go tsamaiwa ka moraga dimatsetsang tsa tsamaya ka baka la se e le gore se diregile di-results tsa go tla ka mole ke ge mogala ba thoma go lwala gafetsa batla ba motseya ba misa ko gabo after ko gabo and then a boa gape ba ro kaone a boela ga papa bela mora ke ga tlo tlhokafala go tlo tlhokafaleng nna re tseba re tlo bolokela kwale ba boa ba re bane go molokela ka mogae ra gana ra re no a kgonega a bona go se gana ga gona ra ba fa mabaka mare ba se a tseye mabakao so ntho engwe ke ba ko gae family leng ya re nka no re ya re poila ba se itle ka baka la gore ne ba le close le mmana ko ela sa pele gafetsa mmana a re ga ba go potse ne ba ko wena ba dirile go a seno fetsa gore ba lawa le moana ka ba gona so and then ka moraga ge go tlo tsoga dilo tseno ka tseo ke re ba tlogele bila ba fetsa ba loka go fela gona moo then bothata ba boledi ba gore no ba gapeletse mogalabe gore na tlo boloka ka mole a bolokela na pele go ba ke gopola le moshiba le mongwe a re no go ka bona a ke sa tsebe eme ya bona gore ne go leng ka gore ausi wa bona wa ena mogalabe o ile a tseya ka kwa re moshimane wa ko ga ya re no batho ba le ba tsere mmuo wa mabitla wa ko mabitleng o tlisitse ka mogae bano ka baka la gore ba o bone ke ga o rwala ka garafe nne na o tsolola ko ntle o sa tsebe gore eme ya bona ne go leng gore ba tlotsa dilo tsena ka tseo alright e re boela ditabeng malome nakwana rena ke nnyane le hloka gore ke lokiše eng ya mathomo ko gore a re tseneng ditabeng moremi re kgopela gore re lebelele taba ya moya mma
mogala bo a boloketsweng ka molaesi wa borena santse ba gabo batle ba motšee ba mo epolole a ye kgorong tša gabo. Okay. A kere le ge a ka nyala gape ga a swanela go bolokelwa ka mola. O swanetse go ya ga gabo, ene le magagabo ba ka se tsoge ba kereile bophelo ntle le gore ka bo bona ba lokiša taba ya mogalabo gobane mogalabo ka segagabo rena o boloketswe nyatsing. Ene nyatsi a ene toka ya go boloka monna. So mogalabo le o swanetse go tswa a ye ga gabo, o a hlapišiwe a roletswe di motlaišang. Thokolosi e leng ka molaga e le reng ya letlaiša o ka no kry-a le yena mogalabo a tsogile a le bona buale ka basadi ka moka ka kua gae gobane o alwa o nyaka go boela ga gabo. That's why ge le tswa ba re go ne le monda o a letlaišang ka mogare ga lapa la bolena. So lapa lela le na le mathata, ene mathata a re ile ke bomokgekolo. Ge o dula le monna a se ya go nyala o a tseba gore ga ka nyalo. Ge o ka lebelela taba ye ya nyalo ka kua ga gabo lena ia le bontšha gore go nentongwa e sepele ga botse. Mmago lena a nyalwa kere wena o nyetše mama, malome o nyetše shiba bothuthuthu le bona ba tlo tsena gona mogomo le thuthuthu goba a kere sesi ka mo ga ka re o bone ke ba ga mammang ba nyaka go monyala bo monyalla kae. Yena mma se tsa jele magadi a hae maisa ne ba ntshitse fela. O sa le bogadi a o buile o buile le wa ka o ke jele magadi le na o buile mang skuda au thuthuthu. Okay. Magadi a lena a tlo boa wa bana mama nto e tshwenyang gore bana ba ka gae magadi a bona se ka loka goba ba se ke ba khotlela balekane ba bona. Tše dingwe tša dilo ke taba yona ye batho ba bagolo ba sentše dilo ka lebaka la gore a senke ba sepediša dilo ga botse. O ra re le ge ba re go a kgonega a wa nyalwa malome ga a nyala se se o ntšheditšwe magadi o buile ke thuthutu le yena se buile skuta ka gae. Ene ba sa re ile bothata gobane ba le rile gore le je tšhelete tša batho. a buti le yena na nyetwe na ntshitse le yena mara mosadi a gona sa la robala mara nthele le no a senka belomo. Ye ya lena mama e nyaka re dule mfaseng ke le nyakeleng yona ga botse. E nyaka go nyakiwa ye nyaka re ko gore sedimo sa go bolena se khopišegile kae fela dilo tše dingwe mo sedimong le ge re ya go di nyaka re bona gore rena ka ba rena re sentše kae nnete re sentše. A ra swanela go ipotapota re sentše ene go sentše batho ba bagolo ba ba beng ba dira dilo ba di bona. Mmago skuda o ne bana ba bakae? Ke na le 4. Ke first born ke second born ka first born sa la robala. O sa la robala. Molato sala a wela go Semompholo re le ko toropong ke na le mmaka re tsene ka ntlong yena a tswa ka mola ke Semompholo tsa magwadi tsa madi tlhabi tsa dithoiso a wela ka kwa re o tsia toy he ke tswa ka ntlong ke theka ke mo kra setsa phaphametse komete. Mahua ka kua ga bolena a semaka a bileng gona e bila mohutamang ke la ngwana go wela ka gare ga swimming pool. Ke la moshimane wa ko e anexa bolela ka yena moshimane wa ko hae o ba motšheletse ko bjaleng a se bjala man ka no re ko dijong na rata na nona le magoko mongwe a mmereka a mo yagela ne le motho a yaga a mo yagela nko so magoko la ne le ngaka ba kwa ba ya somewhere ba ba khape ko e ba fihla ko mantšomane ba istele thwasane ba fihla ko ngwana ko gae a rurile o tshwere ke mala ke bona ba tlhalosang yena a re botsa o rile o tshwere ke mala bona ba mo first clar magoko la mo first clar sklar sela vele sanapa sa tlhapa ngwana o la vela napa tlhokofala o tlhokofaletse kae? o konklong yaka Okay. ko jareteng yaka so ga tla mma
mma tlhokofala ka stroke na a dula mo hae o tlogile a ya Soshanguve na na le stene ko Soshanguve a fihla ko Soshanguve awa a tswa toilet awa mola ba mo tseba mo isa ntlomvele a napa a tswalega moloma sa tlhola go no bolela mara a bolela ka matsogo a re boledisa re sa kgone kwa gore thututu bonya go bolela ke bolela ka mama bolelang ka yona malome tsa rena o ka fetsa tlhokofala o kukile ke nna le mmane ya go dimampeto and since ke kukile malome stopo sa malome a zanke ka tlhapisiwa and engwe gore ke tlhale thwasong wena ke ile ka boa thwasong da santsa me le pila ya go diragetse a ke bothata gore nna le mama pela gore family batho ba mama abakwane vele family ya mama abakwane pila bana ba kwa abakwane nna le mama re dira re le one re no bola le one ora wa mama pele thututu o re go diragetseng ga botse nko batamele mo ga le wena mona o nyetse o buile o tswa thosong o buile ga botse bothata ko wena goba go riagang thututu dula fa because ke le motho wa o lwala ke tlhagatlhagane he ke fela ke ntse ke ya dikereke ba mpotse re a boa ke tshwenya ke badimo ba re kone ke tshwenya ke badimo le nna ke bona ka ditoro tsa mokgo ke lora ditoro ka tene ke ra ke lora selo se direga a wa ka bodisana le mama ka tloa ka ya thwasong before ke ya thwasane ke motho ke no tsama dikereke vele ba mprofita ba re pheta because of neng ya ga thushe ke pheta mko ba re ke phete ka teng wa fitla mo vele ka kwana ra nna le mama ra bola mama ra a ona plan because of wa lwala ko ketso ke o ka ya thwasong awa ra ba botsa ga re go phela ba tsama o ya thwasong ra phasa mo re phasang ka teng ra dira byala ra tsamaya ka ya tsamaya nna ba nkisa thwasong ke tsamaile le mama le bo malume ba bangwe le mmane ra thwasong ka kena thwasong awa thwasong ka dula tšhelete ya patela thwasong ya tlhokega nka re se sekitsitse bo ma 2000 fela le ba nkile bo ma 15000 tšhelete ya mo thwasong ya tlhokega lo tsa ba da tshwere tsa mapila go thwasong ke sa tlhoke ke bona ke lora be ke no ba motho fela ke ile ka botsa mama ka nna mabunyo ko boya ga because mo ke le motemo ke bona go no tshwana a ke bo le di-changes vele no belo ke le fifa ke sa bona selo at all ke vele nna ke boya gae tsa thwaso ja mpalla bo shetse o jile nyoko ne seng ke dinyoko ne ke no ba ke no ja le botlu ba ntuta le ditaola ke phethela le batho all right thututu o sepetse tsela e telele man ene awa man dilo tša gago a di loke seseng so go dilo tša gago di loke wa bona kudu ka lehlakoreng la sedimo thututu dilo di nyaka e le gore le lokišitše dilo ga botse ka gae a kere so wena ka bo wena ke ntwela ke go boditseng ka re go hlokagala gore nke o hlapišiwe o tlošiwe dilo tše ba go boditseng gore o di dire o nkwešiše ya so go tlo nyaka gore go lebelele pele thututu re bone gore re ka bereka jwang lengelo ile a thotha mo mothong no kra ngelo ile ga go le emetše kwa kgole wa ikwešiša o phetha dilo ka bo wena wa ikwešiša so go ne dilo tše dintšhi tše e leng gore di kgona go ria motho gore medimo ya gabo e emele thoko o kreye le gore yena ka bo yena o šetše a nannoši and o gwa ga boima tseleng ya gage ya leeto le e leng gore ke la gage la thwaso e kwešiša thwaso e nyaka medimo ya gago e le kgausi le wena a inyake gore o kreye le gore no medimo a e gona mo go wena wa bona o tlo thwasa boima ene go tlhakantšha le gore go ka role ka thwasong wa kry-e le gore o thoma go swara ke di-stress mabapi le tabeng ya dilo tše di diragalang gae o ka se kgone go focusa go dilo tše pedi ka nako one e kwešiša o swantše o dithute thwaso ka bo yona e nyaka nako e nyaka motho wa mogopolo o e leng gore o gabotse a ne mathatana wa bona gore ge e le gore go ba le diphoso ka mo o kgone o lebellana le tšone so ka mo ne mathata di 15000 ka mo ne mathata gore o hlapišitše ka mobu wa mabitla ka mo ne bothata ba gore ga bo papa go ba šešerekantšhitše dilo tša gago ka mo sa ne bothata ba gore le kua ga geno ba bolokile mogalabošule ke ra kgolwa lena mara ga a nyala o plekeng e rong dilo tša lena that's why di sa loke di sa ba gabotse ene le batho vela ba nrate and ntho e ntlabang gore batho ba golo ke bona ba sa nrateng batho ba golo ba nrata ke ba dumedisa ba ndumeli ba no thula ba re tu no go tloloka ngwanesho go tloloka go ka bona o hloya ke batho ba go dula makgotla ba sa go nyake o tsebe gore go ne ntho e sepela mo go wena and a se ntho e right wa ikwešiša mahu a bileng gona ka kua ga bolena la hlapa
motho o kgona go ba le leswiswi la thokolosi leswiswi la mahu a gabo wa ikwešiša o sa le monyane kudu thuthutu bophelo re ka se re bopadile wa kwešiša nnete a re go lokišetše gore o tsebe gore o thoma kae tše di diragetšeng ngwanešo di diragetše ke diphoso mo pitšeng tše kgolo le tlile o lokiša mathata le mo e leng gore lebile le diphoso gona wa ikwešiša so tlogela bao o reng a ba go rate kudu wena se santse o se llele ke gore o ithate o llele mmele wa gago o kry-e pholo le sesi ka mo le ena a kry-e pholo a kere tša go tsena kudu mabapi le tabeng ya gore wa e o hladile wa e go dirang a ke dume gore re ye go tšona le sesi le ena a ke dume gore re ye go tšona ke duma gore at least re le thušeng mabapi le mathata re šetšeng re a kwele re fetše ka ona pele gomme re tle re tšwele pele re bone gore re tsena go a mafi go ba le nyaka go tsena gona gore wa e le tlogetše malapa nna nka bolela ke nna molala alright nna kwane ba nyetse ko teng ke ile no go le monate la mathomo ke dula ona kwale wa ba le taba gore ne ke šile ngwana ka kwale mara se ngwana ka mola ke tsamaya ke ile Thembisa ke mošhile ko motseng o le ne ke dula ko teng go ba le taba gore ke kwane mabarebare ba re ngwana ba mo tshware pila ka mola okay ka tla ka mola nna le matlo ka ne re kwana thata e ke le motho ra ke bone dilo ke a ke botsa mmatswale nna gore jape ke tsare ke robetse ka kwa soli soki wa fitlha monna le matlo la ka ra ba le a thumo ba snack se phone ke setse molato ka ba eleng ka tsaya ngwana ka tsamela ka le na Thembisa setse o luiwa ka mola a fitlha Thembisa ra dula ke mthola ra ke dula le motho ke ratela le motho ke fitlha le mo ke fela pelo a ke sanyaka wa fitlha vele nna ka mmotse ka re nna a ke sanya because of ke a bona gore ra ka palla a ke sanyaka vele ke fela pelo nka re ke kra motho molekane ke fela pelo vele na vele gona ka mokgowe ka motse ra nna ke sanya because of vele pelo ka isa dumela le moya ka o sa dumela le sina lona mokgowe vele mbila wa ka boya gae ya fela ka mo o bile le dintwanyana tsa re utlile ga anya ga tšheta tsa mahadi anya ga di phone lo tse dintšha re wana le mama ka tlhobola ring ka mo fa yona ya ba vele lerato la rena le fa lona mo ka boya ga yena ya malume go šetše metsotso e fa malume a re boledi nna a ke tseba ba ke a ja go ba mare ke raka gore ko kwa le bela ka nako ne ke re le kgopela gore no le thuse mo re tshwanetse gore le ka thusa ba mo kgonegang ka re bothata bo go le bo ke bo kwang ebile ke bo gopola a ke no re ke lapa la usaka ne and then le ka go high street ke mo le reng problem thoma gona mo se ka re sa mathomo e nngwe ke gopelang pile e dirang bothata bo go le gore di le ska loka ke sefane ya difane tsa rona di re latlhegile thata because of mo re go letseng gona re gotse ko lapeng la magolo khuku re na le koko na bona so bane sefane go bea go bolela nnete sefane se ke sa magolo khuku se sa ga nonyane ya ke sa magolo khuku alright magolo khuku ba se a nyalwa le ena mo ke mo re sa tsebeng gore o nyetse go ba banna le bitla la tate mogolo wa lena la le tseba tate mogolo mokgalabo wa koko wa lena o a le godisitseng ya no wa re godiseng mokgalabo wa koko ya ra tseba se gala tlhokafitse I'm sure 2 years exnamaka alright banong difane tse sefane se sa ganonyane ke sa magolo khuku a se sa sa bokoko a ke kwešiše ke sa gabo koko wa lena wa mme ke sa mmago ke ntwe ke botsišang gore na mmago lena o be a nyetswe na ka gore a ke re mmago lena ka se bitše ka fane ya gabo a tlogela ya bogadi ba gage e le gore ke nnete o nyetswe pila ke koko wa mma ko nka no re koko wa ka ke koko wa belegileng mma ka ke mma wa koko la nkwešiša wa bona solang ka sefane wa bona ge sefane se tswelela ka mosadi magolo le ge se ka tswa ka magolo khuku solang ka se tla ka mosadi se theoga se re šupetša gore go no mongwe a nyala moo magolo o le ena na nyetse ka re magolo a ka kwa ga tšhilwane a nyalwa ga nonyane
magolo a ka ke wa alright ge e le gore o nyetse ka nonyane gore re sefane se ga se tle ka mma se tla ka tate mogolo khuku ke ba ka mokgoo e jalo nna re lateletse mma wa rena a sa bitse ka sefane sa gabo a se bitsa ka sefane sa koko wa gae mma rena so rena ra latelela sefane sela sa mma sa mma a se tsere ka kwa gabo kokwae wa e kokwa lena ba bitsa ka fane sa mmage a tlogela tatagale mo goba le yena ba nyaka papa wa madi wa bona nto ya go nyaka papa wa madi ke gopela feletsa polele e fa tata e feleletse ke gopela feletsa polele ke sabolla ka sefane ke re gore sefane se go be sa ga nonyane batho ba re ragile pele ke one ke diteng tse pedi to di a dikgomagane so magolo khuku na nna ka mo koko na nna ka mo la bona so banong fanse ne se tumile go ba se ba ga thata ke rena ne re sa ba mapimpana so ke go ne go tumile se go tseba ga sa ga nonyana sa nnete ke se sefe se o tshwanetse re bitse ka sona le se re bitse ka sa bomma sa ga Chadi ge le bitsa ka se sa ga bomma sa bokokwa go lena mogalabe a wa gona wa nyetseng mokgekolo na ke mo ke sa tsebeng ka gore nna ge re gola ne re senkere nna sa bona ga lebalo ne ka gore o na le metse mmedi ge ile re a nyala re buela faneng ya bomma ya bokokwa le alright ka go kwa ya ge ile gore ga a nyalwa mme o ga se a nyala re ya faneng ya bomma ge mma ga se a nyala re ya faneng ya bomma go mma ge mma ga se a nyala re ya faneng ya ga bomma go mma okay ya so ke yona e thata wa mathomo ke nyoko bolakane ke yona ya sefane then na be go be bothata ba ka molapeng la ka go ga la bomma and then la na uswaka and then ke mo tse dintšhe then le ka ba tlhapisang le re tshwanetse go tlhapiwa ba go selfie tse dintšhe ke lebogile kudu malome o rumetše yona ke tlo ri ya boalo tšentšhe ro di feleletša ka mola